chiria chia mache inyoranga chirangichiga nigo chiri kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati moigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wekabunuragani wochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora wekirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero otumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Wia kigima mwanchu mulili gatembe television chinsa ninye chubutubwili tukuli Jumapili chinaliki na mirongo ibiri nenye umutienyi ugatano na gatatu mwakani chirubini ngonse mirongo ibiri ne tano kerungu kwali ni asamangana maya yekeunga ni onkoro kwa Geoffrey Onsarigo ensemeliende ni gakuru kwa Wilson Makori nero aleta semelie bimanyirilio karibu asamangana maya yekeunga. Koya chaka asekeunga chinsa inye abauncherelia na boigo abamenyi bensemo ya daraja mbili enigo babara sarali tukolia lero magega yo mulero gusamba chinyomba chiabo kolengana na barabuo mulero yoni go uchaka chinsa chemugaso nekikyayo chakiatikara menyekana goikabono chinyomba go chiaya na gusamba ebintu bichibesa chinyinge na kubatiga batabwati anseba kobera nonya negali yo mulero ye county goikirana na gotema kulimia umuliro yo konyora obairo monene ni obono basabira barayi wesana ni agati na kubakonya anene muno edarache yo batebira muna yabirege tango kulimia umuliro yo asigeka umusakibu getuye keiga Sam Miyenda ningani yo senchire yo bime Tuanyora asara nene sana bono mnandeiga chianga ngonyere chamubere joka mbegete kile ndo kiaire mimi niko hivi hakuna kitu kimoja
abonchereria nabo igo abamenyi b'ensemo ya daraja mbili gobabara asara rituko ria rero magega y'umuriro gusamba chinyomba chiabo. Sasa nilienda kuangalia mwingine huko brother yangu wakaniambia nyumba yako yote zimechomeka. Nikakuja nikaangalia nyumba yangu yote imechomeka, hakuna kila kitu. Mimi niko huku nikaanza kusaidia yule mama dama umoroja akakurubosia sebyo ebyo skimbire byo siasa tokorenda agira bosia ngoro ibono ende yatokya kuronto manyeti twanyoro mero wangapu kera umuriro bwato monge mono twanyara konya kende kurengana na barabo umuriro uyu nigo chaka chinsa cha mugaso niki kyao chakia tikiramanyikana gwikira bono iga no bwone sitokoretera kinirenda bono yanyarikaniro nchera umuriro tubuka timatina ngakio chicha twachire kurangira kunyomba ng'umuriro chire from nowhere, lakini bono ntongie twakonya no enegeke. Sasa kile ambacho kimetendeka hapa, mimi ni jirani ya huyu ambaye amepatwa na mkasa huu. Sasa hata mimi nimeshtuka sana. Kilichoanzisha huu moto hata sijui ni nini. Yo chaka mwendo wa saa sita. In fact moro yo twanyoro basadi ni moro gogosoka. Edo ya moro soka ntumanye tingereki. Abanda baitu twari expect ngate torose kene tori twanyoro moro twamyo kunyomba. Nyomba nigo chaya no gusamba ebintu by'ekibesa kinyinge na kubatiga batabwati ase bakobera. Inakuwa ni vigumu sana. Na haswa sasa hasara ambayo imetokea hapa ni hasara kubwa ambayo tukikisia inaweza kuwa maelfu na mamilioni ya pesa, kwa sababu vitu vya watu vimeharibika, biashara za watu zimechomeka hapa. Sasa si hasara kwa mwenye nyumba peke yake, lakini hata wale wapangaji. Kuna maduka mawili hapa na kuna nyumba ambazo zimewekwa spare parts za watu kama stores, zote zimeungua na vitu hivi vimeungua vya mamilioni ya pesa. Abana isiko tokurara bono nyuma ya kila kitu chote tumemtolea tukatupa nje, ameenda huko kwa kanisa, kila kitu hakuna na kimoja kimechomekwa. Hii nyumba watu tumeenda nyumba mingi sana zimechomeka, sasa watu wana mazingira ya kukaa saizi. Mwanyane gari y'umuriro ye county ya Ikerana na gotema kulimia umuriro uyo kurende nigo baingera gekogera konyora obeiro munene. Sasa maji gari imeenda mara ya pili mpaka saizi gari haijarudi na nyumba zinaendelea kuchomeka. Twateme kuminyoka na kiro muriro twengera. Nigo basaba abarai gwasora niegati na kubakonya anene mono edaraja ibatebire yabe getango kulimia umuriro uyo. Lakini hapa kwetu tuko na shida, tena shida kubwa sana. Tulikuwa na daraja hapa, daraja ikachukuliwa na maji. Sasa hata hawa watu wa county hawa ambao wanapigana na mikasa ya moto hawezi kupata njia ya kuingia huku, kwa sababu huku tumefungiwa, hatuna hata daraja ambao accessibility ya kuja mpaka huku. Kwa hivyo sasa sisi tunaomba serikali kiweze kwa mapenzi yao ambao wako kwa sababu sasa wao ndio wanatusimamia, tunaomba watusaidie. County government arrangerera tokonya tomechinguru toira negasi ndiroje kokonya kile ngakiba tokonya senje mukaso yoto lero. Serikali tusaidie kwa mazingira kama hii. Sasa unaona kama hapa hatuna hata daraja. Hata wangesema wanataka kutuokoa, hakuna mali watu wanatuokoa. Banyare botokonya ikora ntokonya tikende yonse na butu atigara na butu risiku na toriga. Ntubwati roje muna ya tochira musyabukano igo. Bono na butu risiku na butu metora amenye siko bono ntumaitinga ngakitora akorega kitiga abantu bamite batokonya bono. Kuripoteria egetaseni kyegetembe inchen Sam Miyenda. Iningana ya ibirero by'abamenyi b'ensemo ya daraja echiro gutikana nayo norobotirwa Samuel Miyenda nigo tokoswa singana ya magombo mubere bw'omusacho yo mu myaka y'50 nigo utoka sekenyoro kya Masisi igoma imambia lero abanyekenyoro nigo bateba buna mubero yo tumanyiri na nigo aiteirorwa na umubere koletwa asabo bamenyi nigo besokire na kugikira egakorwekyo kyabatiga abangi bale no muichano omunene asebono umusekito Gilbert Kobi atalira sensemi yontualiganira roboti rokobwatia umusacha oyomo w'emyaka 50 na gwetana nigo asiririe obugima bwaye na umubiroye otokire kobwate chingoma chintindi emambe ya lero asekenyoro kya Masisi goma imeanya mache bo asia constituency Maria Tangoro Walter Michiro ngaki assistant chief wa Masisi goma sub location
Romambie nanyora a call from one of the community policing team gagontebingo monto nare oitire gaiga gotari identified na inje nateke step ina rush to the scene nacha nanyora nobo maene orengana na omokonyi bwo chifu bwensemeyo egakorweke nego kiabeire ikyugukumia na gitanya kororekana sensemeyo kurwa buri tangani negento kyugukumi na inje na nashtuka immediately nakera omosiesi okebagi police station Olias no mo speed batotomere gari yakire gaiga eche kuimukyo mobero yo iga egento narenge goteba ekenege tende kebe etokaga condemn mwanya bante kera akora magoso netokokora magoso ngaki igari kubwatwa irwechera gosenyora gakorta magoso abantu batakire ikaransa bagambe genga igari kurangeria abantu bamwabo bache baikaransa irese magoso yamakorete egere abantu banyari kunyasoro bono ntwa condemn egetende kiga with the strongest terms possible abantu baminto nande twari goteba ngaki twanje tumenye no murembe abamenyi nabaraboni go barokyo ogwichaniko kwabo asogoitwa kwa musacho uyo waboirie obosio bwaye ensemo na kubuturwa amatayonsi tibolis egende ke twakegikeirwo besana kiagerangia na gokorekana se italinde ekenegento twakumiri omonto oyo gaitire kurwesa itire oretru twaruteirwo gaiga gutaka gutusaririe kenyoro mwa ekenyoreke neke bekere kenyoreke kerakyo nkebwati mangana na hande gente kengia na gokorekana se ito gaiga ekenegento twayorigyo gukumie sana twakegikeiri mono sana na hande bona abantu baminte gento tagete usalama kira na inche na onda okire paka no wanya no gukwana kurabase konsinya kogera enda yane ya iro murero sana enda ya iro murero ntwanya korra mangana ya kenyorogia itaiga kiabo basiga kolende bono aya ikire koba tigatomotigere tata bono ntobwati bobuibonde tigatotigere tata no komanyekana kuo moituo yoiga kakintora manyanga nkurwa yarusiri kurwa akarekana ngaiga itere twara akabogori gupaka gaiga mubiro nyagusira uyo konyoro utaramanyekana guigacinga gitwarenge kogenda embeo nigo oirwa senkendu ya nyamache na sekinyoro kia masisi goma ime yensemo constituency ya Bubasi sawa nyene bekinyoro kigabanya ko bakubokera igakorwa kiukumia sibanyoro musaye mugakoyo mu myaka gwetani 50 asirite gumogwaye asentira yo gututukano biro nigo obwate cingoma cintindi goite koirira ogokwa kwaye gento kirira abanyanyimbo rwasense mu nyamache gucako butugikomanya omosa omwako iganga yakurwa kingakia abanyene bataranya ko bagutuka ibikoro byo oboiti buno oboiga byanyo ko bigotu ikogikirirwa nabarayi kurwa cinsemo buri baterega tembe TV kurwa sensemo ya Masisi Goma igotoka se constituency ya Bubasi county ya Kisia Marieta Nje Gilbert Kobi Buyemono Gilbert Kobe umusaki tokurwa sensemeli ya Bubasi utikana ningani yo ya magombo obuya mboleo buko bwatesia serikali reabisi iliyokoenekaliwa amagendero ayankolengana nombubunge bwebunge ya Nyaribari chache chingaki chigikaro nabamenyi bechinsemo cha Buruma ime ya birongo chingaki chigikaro kia magendero ukwana chingaki cho oboigonigo aira alia eira guchia kogenderelia umukia oye bwa magendero asi abamenyi bechinsemecho umusekito Daniel Ontiri ningani ya senchira yobo kangaru ukwana chingaki chigikaro nabamenyi bensemo ya Buruma imi ya birongo Nyaribari chache county ya Kisii chingaki chigikaro igoro ya magendero asensemeyo janda nigo chingaki cho agendera gukwanira ubuya bukubwatesia serikali era robono iliyokoenekaliwa magendero. Nimekuwa nikisukuma serikali ihakikishe tumepata maendeleo. Wakati mimi muliniandika kazi, mukanipa kura zenu zote. Na nyinyi watu wa hii area ya Buruma ni watu ya maana sana. Nashukuru sana kwa ile kura ambayo mulinipatia. Biamono sana. Ya pili, nilikuja hapa kwa hii kiwanja siku 2 wakati ya kwenda kupiga kura. Na mukasimama na mimi na nikapata kura yote ile ilipotea ni 1 ama 2 ama 3. Asigikaro ekyo kyaletamo abamenyi n'ababwatani kurwa sector au ime ya Nyaribari chache nigo boigo aigerera egetambokero kya kyokogendera gusanga n'abamenyi bensemeyo chindagira igati ya bimechere ogikeria igati ya barai abo bagosekereria omoroberio yo makosa yangu Zairi Janda iko wapi
kama Nyasaye aliniumba na roho ya kusaidia watu wangu. Iko makosa nikipatiana mchele? Iko makosa nikipatiana maharagwe, chingende, mafuta, sukari? Tofauti yangu na wapinzani wangu ni kama mchana na usiku, si ndio? Na wao wanapiga kelele huko nje, wako na pesa wengine wengi kuliko Zairi Janda, lakini ni wachoyo. Na unajua Nyasaye apendi wale watu wenye ni wachoyo. Asense mwende nigo haruta chinsase chintindi go chaso mwaziri omukoro wechisemi omoske Ezekiel Machogo ase chinkwana chae ateba chikobusura obukinyumba echi abwatogete chingaki chibiriro asensemo ye mareba imeye wodi ya Kyogoro oboria aegwe chingaki gokore mirimo na aegwa maskani. Niko na faili yake namna hii, anasema ati Janda kwende kwao, ati Janda ende kwao. Kwao ni wapi? Mimi si nimezaliwa hapa, nimezaliwa hapa Kisii, nimesoma hapa Kisii. Omongi no neno Mogusi, abana bane hapa Kisii. Huyo mzee hame kama si hame, apotee asipotee, akwende kabisa, si ndio? Tuheshimiane na wewe mzee, mimi nilikusaidia, nikaongea na rais pamoja na viongozi wenzangu, ukapatiwa kazi kama waziri. Kama kazi ilikushinda, hiyo ni makosa yako, sio makosa yangu. Wachana na mimi. Mimi sio Moisia vile unanitusi. Mimi ni kiongozi ambaye lazima uniheshimu, na usiponiheshimu hata mimi sitakuheshimu. Asege kare kyokyo boigo nigakwanire gati yechipara echo chigenderere asensemo yenyere bare chache na mono chilami omokyo bogokoro mochando bwa mache boigo gosire biegwa asabasae ni fire si fire, ni noma si noma. Nkurubatire gataseni kyagatembe kurega se county ya Kisii literane ngoruko Daniel Ontiri. Wea kegima umusekito Daniel Ontiri igati yabarai nigoba mochiri mujumbe umukorobwe bunge ya Kitutu Masaba umuske Timothy Bosire kubwatikana nokora ekeranga gyokoleta umugusiamo kulingana na barabu nigo muske Bosire atabwate kerengiki yago kya somugusi barayabu bakora wana bajumbe abakuru Vincent Kemosi na James Mara nigo basingirire buna barabu ekerenga kiabo nigo kere ase Dr. Fred Matiang'i ngani yo asenchira yo bwime Fred twaseire nere birengererio igontegete goteba rero ritukoria rero una egikaransukeria Fred tarengororo Fred Okengo Matiang'i tarengase egikaransukeria na ende umuske Timothy Bosire buna goteba buri no burimo igontegete gosaba abantu bamintase bare tunyare kurigereria erindegere abantu bari bonse bibachire kubutumeka gocha kubutukana negesaku tunyare kubagikeria oyo mobo kuruku Timothy Bosire. Yes. Bono iga kero muntu enko chinkongo chonsipi na amanyete nga chibesa umusko yo Timothy Bosire achieta gatumekaria ne chibesa chiarwete state house ya Kasongo na intutu atebire onde bwensura kobanga nkutumekare kubutura neke egesaku geito ntoigo chikomorigereri ntogo chikomwa maiso itogo chikodiri nere itogo chikokotebia abantu baitase bonse pibare onde bwensi otagete kubutura neke gusi egesa kugeito omonto yagikeriwe aseriwe na ende intutu atebiriga amagendro gocha gusi taye veva William Ruto agotokorera aba gusi baito na uba akore biasara Kenya ngimakere nkongo aba gusi baito na uba wakana chitax kerase igo mugusi konyora magendero tairas magende state house yachuko sabera magendero amagendero gagwenete gocha buna chinkongo chinde agocha kurigereria ngaki umugusi amerete na ngaki twanyorire engencengia niliyo sarigia sense ya Kenya paka abantu bakumete ngabata ndaibarua lakini ndenge gopa ngaki egisikiti gathora karibu umugusi nonde bwensi ogotagotumeka na abantu kumisiko igatakira tebe ngaki abagusina baumbo bwata sobo ekiagera to guchikuira muntu kiara sobo mnabona kwana gusera bogere nabo kumunyora mwana akonyori Rift Valley to kwana pangene bobe na intu bono manya ngaki nento bwateka litanga ni mno musike kemasiata yaba
igoto wakane banga bagusi murabaka bada bons magendero wagocha by right and not by favor omaye ntodio gukora bagotokora. You imagine but every go acha wale ke wanda ya Sunak. In the first place oba kirusise Kenya Gazette. The first thing umuntu abwento okuru mungaini onyo gotunga no mane akere se Kenya Gazette ngaki it's legitimate ke ba gazette kama wanza kwa gacho obolimo ekera nyani akienda kufa kila mtu uteleza au kwa neke inanyore kuro mugusi engakitwa hitwa gutigara aseng'ana ya siasa abarayi b'eking'encho aho ime ya Kenya basabire kwenekia buna omurembe obeire aroro aya maiga yeliberera lya siasa kororekana gukina imensi ya Kenya ningene yasenchera yobwasyo ku musagito Gilbert Kobe. Nime ye kanisa ya The House of Jesus Bread of Life Ministries International asomo cyokembu somo yiga bwoko babekera kigutwa n'amaboko abapasta amo n'abareferend abo abange baetire amatemwa twabwate ordination y'abarandi abange bakogenda siki branch cheito na no moyo ina bobo mia na batwa taru n'abageni abange mpaka ba bishop ba House of Bishops Kisii County they were here. General overseer we kanisa iyo oyore boyigo omunyakerego bw'ekiombe gya House of Bishops in Kisii Robert Nyamwange nagania omurembe kobao asekinga kechi kurwa asabarai nabo yigo abananchi bali bagwaga chikura ndongo omurembe numia mangana buna yabete Nyamira aliyo gusambira ji family chine nyumba ina mangana mabe neri biato abantu libagali abo iliyo komenya ngano nyama gosa abeire ka omuntu libaga nechichera nchiro nechikoti chizonchiroro tigo omuntu amenye onyeri chiko likoira emeremo yaye nabera abebiya igoro yo goitana kwabere gokwenekirwa ase chinsemo omurandi ya Nyamwange nigate bire buna inchera nchirororo chitakire gobekwaroro iriyo gotange geitano yanya ko baye kobarogo machika atari kubwatigwa kara asense ya Kenya ntoira lichike sama gokaito nabarayi baito asense iyo boiko bwa Kenya tunyolenga Kenya nigo yabeire ligunjara li Africa asomorembo beire kurutwa kanyorete independence ntoira lichike sama gokaito nabarayi baito asense iyo boiko bwa Kenya tunyolenga Kenya nigo yabeire ligunjara li Africa asomorembo beire kurutwa kanyorete independence ongoza bana siasa baito you tone down the temperatures right now morolera abantu banda mabera omurembo besense yaito ya Kenya iga nonye n'abakenya baito n'abasaye enasabire ng'omurembe no lebintu byonse chengo nigonya ko bagokoba muno mugoko wanekirwa ase bali abali kobekerwa kigutwa amo n'abamwe abo bali bachakoba kirori ase kobekerwa kigutwa kwabo. Economy can be improved, our GDP can be improved when we have a peaceful environment. I'm addressing to our political leaders to calm down and make sure we have a peaceful environment. I'm also appealing to our fellow Kenyans, knowing that if there is peace, then there will be development. Okubwatano uko nekiorokererio buna okurandigwa gwenchiri nkogendererete na ogosegeta nigo korasek ebirengo by'igoro erigo kigoikera korandia nabo yoko tware enchiri goikera kiroyomo kuri Gatega Tembe TV kurwa sensemo ya Keumbu nyali bali chache county ya Kisii Maritana nche Gilbert Kobi Mwanchumulili nyoranga mangana maya ye keonga na bugo tubuati ya semitandao ya ito yonsi alia sensamo ya YouTube Getembe TV na Facebook Getembe TV wimanyi munagwateka chinsa chonsi kira gwateka na kurwa sabasa kiba ito ba chirenkuma kujaleta bunale tene ni kurwa ibinyorogo ikachingongo ni chonsi chinse kugedana na mangana maya murubuli buobo buenia osha guse Social Health Authority ni kubono oinyolire aza kongu maiga ye keombe chinyagitali chiabanyene rufa usiruro and upon private hospitals of Kenya wesokia nagwasiolia igati ya madeni abo umurobuli yu ubwate ntukiale mairi chinyagitali echo amona chiria chiteneneire nechikanisa asobono ni obarule okubolia guchese serikali kubaka na chibese chabo buna umurayi bwensa rweto guchika ilio baenane obokorere guchese abarwaire ngani yasenchira yobwasyoku. Since its inception in October last year, Kenyan hospitals have submitted claims worth 93 billion Kenya shillings to SHA, of which the private sector
has submitted 60% of those claims. Faith-based facilities have submitted 11%, and public facilities have submitted 29%. So within that time, only 50 billion shillings, representing 53% of all SHA claims, has been paid. It is our view that the accumulated arrears of SHA, which as at today morning stand at 43 billion Kenya shillings, are a threat and a risk to the Kenyan health system. This amount of money, 43 billion shillings in debts within 9 months, is more than NHIF accumulated since the year 1966. We are extremely concerned, and unless something is done very rapidly, we think that the healthcare system faces imminent collapse. Therefore, while we applauded the transparency, that transparency must not be used for propaganda. It must paint the full picture, and the full picture is that SHA is not collecting enough money to settle the claims that Kenyans are incurring when they go to hospital. Number two, on the issue of outpatient services at level 2 to level 4 facilities that the government has repeatedly said are free of charge, we as an association of private facilities support basic primary health care. We want that to be the case. However, non-payment of outpatient primary health, the one that has been said to be free, is going on in particular in the following counties. In the county of Mombasa, Kirinyaga, Embu, and Nandi. NHIF arrears, we have a presidential directive on Kugendera na mang'anaito amaya mukonyi bw'omurayi bwense Profesa Ibrahim Kithure Kindiki nigo agendereire kora emirobelio ya empowerment chinsemo ao neba emirobelio yoge kwamererwa nensemele kwamereria eserikali kulingana n'omukonyi gukwana chinga kichiale mambia ya lero kurwa ase bunge ya Tabachi kutoka ime Wajir Kindiki nigo aereire kirengagia serikali yogosira chigosori asabasae ase akwanira etimu yense ya Harambee Stars buna yagosoria ase amameranio achan na gotebabuna mbachi kugenderera gusira etimu eyo ya ense nabo igo guchikokolya buya nonyina bo nigo boyigo atebiro buna nigo barachikugenderera kwagacha ebiti by'ekigosori ili kubeka omukiase abagosori mensi ya Kenya ngene yosobwasyo. Tukiendelea hata hii Wajir, walimu wote watakuwa ni watu wa sehemu hii, ili ambao wanaelewa hata mila na dini na mambo ya sehemu hii, na ambao hatakuwa anatoroka wakati kuna shida, kwa sababu hao ni wenyeji wa hapa. Tuendelee tusiendelee. Kwa hivyo hiyo ndio kazi serikali inafanya. Wale ambao ni vijana wako katika mambo ya michezo, mumeona vile Rais Ruto amewekeza mambo ya michezo, kwa sababu vijana wengine labda Mungu hawajapata majaliwa kuwa wasomi, lakini wako na talanta ya michezo, na hiyo pia ni muhimu. Na umeona timu yetu ya taifa ya Harambee Stars imeshinda timu nyingi za bara za Afrika, karibu waingie pale mwisho, lakini matatizo kidogo tukateleza kidogo. And I want to say we are very proud of what Harambee Stars has done to our country. We will continue supporting our Harambee Stars, modernizing our stadiums, making sure we take care of the players' welfare and the welfare of the technical bench to make sure that Harambee Stars prepares for the World Cup qualifiers that are starting in September and for the African Cup of Nations that is coming in 2027. Kwa sababu Harambee Stars ni fire, ni fire si fire. Ni fire si fire. Si Harambee Stars ni fire. Si wamecheza kama Kenya. Si wamecheza kama chingakie chicho musike Kindiki nigo oboigo amentabuna nigo murayi bwenso musike Daktari William Samoei Ruto ale neganga yokwenekia abakenya bonsi banyole amagenderero. Mimi nimesikia juzi kuna watu wengine wanasema ati sijui Lafe na Mandela ati tuwache kubadilisha ile mfumo ilikuwa hapo
ilikuwa inasumbua vijana, mambo ya vitambulisho. Mnajua rais ameagiza ile program ilikuwa hapo, ile process ya kufanya vetting ambayo ilifanya vijana wengi katika Northeastern wasipate vitambulisho. Rais Ruto ameondoa hiyo program, hiyo process, kwa sababu inabagua Wakenya, wengine wanabaguliwa. Na rais amesema Mkenya ni Mkenya, awe ni wa Northeastern, awe ni wa Coast, awe ni wa Pwani, awe ni wa Central, awe ni wa Nyanza, awe ni wa Rift Valley ama Western. Mkenya ni Mkenya. Ile utaratibu inatumiwa kupeana vitambulisho Central, Nairobi, Nyanza, Western ndio itatumika hata Pwani na Northeastern, na sio vizuri na ni kinyume na sheria kubagua wananchi wengine ati kwa sababu ya dini yao ama mahali ambao wamezaliwa. Na Rais William Ruto ndio rais wa kwanza ambaye ametoa utaratibu ambao umetumika zaidi ya miaka 60 ambao ulikuwa unabagua wananchi wetu wa kutoka sehemu hii. Ndio tunasema William na goikira sengani yo mokonyi bumurai bwenso musike Profesa Kithure Kindiki no toko yakolera mangana maya yekeunga litkulia lero nyiranga umwanchu mulilinga ayanda mayano yonyole litkulia ankyo Jumatatu chinsa 12 ayo arabega koletwa sole asinchira yobo yekerano kwa niaba ya bonse walitu bwatirana ensemeli yimanyirelyo nigakurunga Wilson Makori byamuno asogochora ko yarigerelia inchomo nyeneli onkoro kwa Geoffrey Onsarigo kabano butukobuya butabwa tibito timide byansi Sha Ceramics netuka iyo yakoni ibintu by'ubwagaji au asiligolirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitangi au nabwo kurose chi company au locks and accessories mbabwate chichogo se toilets echichire chechingenjo au nabwo n'ebintu bikutumikase e bathroom mbabwate chi kitchen sinks nabwo ne chi tap babwate bintu bikokora plumbing au babwate marbles and granites nkone bale MDF boards kone bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au kone bale boigo ebintu bunabono wall to wall carpets nkone bale boigo chirangi korwase chi company au asibabwate chi machine echo chiko chiburukania babwate biro byechingenjo au babwate chi gypsum pots chisimiti amabati egati ibintu binde binge ebyo bakona seligolirense niko bagutuka asenyombere manyakantabu na Cansons Plaza asebara ya Kisumu imbeyo muchuyiga obusungo asamange naboko bakirisi bibweterase chinamba cyabo 0703943972. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo karose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand au
echo chire chingia kirage chirangi chiga niko chire chibirengo punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentere nibwa amavuta yani oil na buigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga niko chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati bwekarigori iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye ochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete ni gukwaya nyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyueranga ne duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Wakenya Pamoja Sacco yabere n'umugusi negukinia umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase chinsemo buno savings loans obosemi bugutumika chibesam na diaspora savings ase bali chinse chimaiko ase Wakenya Pamoja Sacco yabere ogusira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikumpane ao abarikire abaritayire gusibali ensemo ya pension boygo abonchereria ibotani na Wakenya Pamoja Sacco iyo nyore obukoreri ubuya ase chinsemo buna obosemigoro y'ubutumiki bw'ikibesa chilon buna development loans, school fees loans, emergency loans, ebyumbe business loans, salaried loans na boygochi advance loans boygo nkorantura muri kibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo Wakenya Pamoja Sacco iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange patarechi abisichabo chire asumu chubusongo kahawa house raja moja asipara ya kisi sotik sibakire simyasi namba 0746-668-190 kuse ototare website yetu www.kenyapamojasacco.com. Njama lieta ngoro kwa Isako Mwenga, CEO wa Kenya Pamoja Sacco. Sacco ya Wakenya Pamoja ni sacco ya kushughulikia members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia soko chora Wakenya Pamoja Sacco kuna financial institution yao tobwate chipranchi chito ikome na inya chire within gusi wanaintu tora rogo konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase Sacco na gosegwa ase sake ese walibatara join please njubwango mo join tukini Sacco yeto bagusi yeto esa magendo Wakenya Pamoja you our concern. Bright Future Health Solutions ni hospitali inayopeana huduma mbalimbali kama full body scan kutumia mashini za kisasa, counseling services, physiotherapy, HIV management services, bila kusahau wanatoa maelekezo ya utumiaji bidhaa mbalimbali.